Yo, we are the crime riders. Det gør sgu ting, man ikke må, du. For crime rider. Vi må alt. Explosive hand clap. Jo. Jo. Den 1. april er det for normale mennesker en helt normal dag. Men for en crime rider er det fucking juleaften. Nu skal vi lave det, man kalder telefonfis, som man også på engelsk kalder prank call. Nu ringer vi sgu til vores operatør. Ja, hej. Det er fra Norwegian Airs. Du har vundet en rejse for 4 til en valgfri destination. God dag. April snart. Jo, vores næste udfordring i at blive ultimative crime riders er... Fucking dogfis, mand. Det var da også på engelsk kalder fucking dog prank. Jo. Crime Riders. riders. Crime. Double crime. Crazy. Standing on a drug crime. Crazy. Double crime. Internet crazy. Yeah, crime riders. Jo, den næste udfordring her i Crime Riders med Hawk og jetjager er... kasting sten under fucking lastbil. Jo, Jo der. kom her. Ja, fucking Crime Riders. explosive hand clap. Yeah! Jo, nu til næste udfordring her i Crime Riders. Så her i Crime Riders, så sætter vi ingen grænser, vi gør alt. Så nu er det tid til King Gustil on the doorstep. Det er kraftedeme sige hovedet, du. Crazy! Yeah, far. Oh yes! Jo! Crazy. Jo, crime! With King Gustil! Crazy. Jo, her på sin udfordring i Crime Riders har vi en af vores største fan med her. Ja. Fucking crime rider. Simon Jensen der, mand. Simon, kom. Jo. Triple hand clap. Woo! Jo. Der. I dag vil vi gøre noget, der er totalt strengt fuld. Big tråd. Crawling over the fucking fence der. Big. Under the fence. Come on, Simon. Jo. Now the hog are going on. Jo. Come on, Jet Jaguar. Fucking yeah, they're nice there. Triple crime and the Crime Riders. Crazy.